que vai caçar off na casa. Okey, iya Tavalla mananga me kuni langana na wifi. Gona iya. spot binakango au me kuni tos. Oi, okey. Isa, pinakamalib sara Greg na namo sila namo ngauna, mendaro betalano na sing binakanikuha kla ni leu sar na wekander do talita kana vamure chikana namo video na be bonoa o sema chukumikina na be se burbura. Kera matangani o vakambula matamai vir na varong. Isa, binakavali bu dokta na visuriti mai. Io, io ndombula binakakede mai viti, bura-bura. Você tem o site que eu ulu no Bangu e Philippines, sabe, via malumo na network, ou você tem o que vai causar freeze, que é off essa lenga essa network, e eu ndombula binaka. Pinakavalip sara Greg, rere pinakatoka na roka ni sulo antara tiku ni kuwa. Davula pulo antara E chuki eu, na roka ngo. go, arkies pushta ile boy, go na singa bimbini kwa, sa semberangito arkies na under 18, kita sar-sarai lama, bota kisan na obi. Iya, go na may pushta ile bo my London, my London. Mai London ni mai, mai Na London ni mai. na to na to ni faranse sa cheta kina mbelo ni London ni bo. Kuni sa tekio so. Ken pala rana Iya, sota iya. chuki ni kuwa, na toa Isa. mata ken na belo Wakan doa. Oh, pinakavalip sara Greg. Rapa na gani o vamadal taki komanda mai na bunua o Iyo, nakutumikina. iyo. Ya, oyo ngon ni Faranse, oyo ngon ni Faranse. Gosta tiko i Philippine, gosta tiko i Philippine baleta nungu bola-bola, o bola, Mhm. bola ni thesis na kani PhD. Osa research kama ike. Iyo nungu base tiko i Sydney, nungu Cornwall, University of Sydney, nungu main field site o VT. Iyo. Osanga itikibu nangona ni COVID, osa bola kani yoti. Touch wood manda. Yes. Sa iyo, awatinga nungu ivola na lestale ni viti ne kauta nungu result ive korkorre. Gosa Sadin. volka iyo, vula mango na lestale. Na ulutanga na na namulutanga ni Vandindike, Greg. O ya uza kana anthropology, so o na anthropology nungu topic na do ndende ni vamadala na topic kenda do kila vola vesinga sana gona ndende ni vamadala simple tunga Iya. Io nungu topik na vesau nimbula na vesau nimbula mai na koro o nungu vandidi ke multi-sited ethnography ethnography nambal bale sa levu nungu koro ngo sa vambe ka se lima nungu koro ondo lako ve koro e vandiki na kani vesau nimbula io na kani na vakana vesau ni kakana na vesau now, modernity versus tradition, yeah, may also deconstruct those terms, but Mm. yeah, kila vakasona kavola kama na koro na ilavo na Mm. yo na visauni na land use na agriculture na kede na related to the environment na kanivanua Mm. iyo na vanua bata iyo ivalangi na vanua na land okay seva vena sini pakai separate Mm. vena tamata na len ba ivite pakasa hole na vanua ke na tamata sa one hole Duanga. io nongu em talanga ni research ni van didiken me decolonize manda me kila me to reject na separation na vena nature culture io na balambali nongu research todo cosa tamata ke na vanua agriculture na bula ni tamata na bula sautu iya Totoo ka saranga, totoo ka Greg. Me bakani o doro woni baranse, o anding takibiti bada ba na mateni ngauna. iya namatay ni ngona o la kumay ang bakit 2015 o sa yang bakit tini ka viwango go sa yang bakit rua viwango o la kumay balto may volunteer iya volunteer na GVI orto waka toto wata kina
Pisco, ya, Pisco. Na Pisco orto merkanga na jive vakasa international. Iyo. O la koma me rua nungu vaka na dua o volonte ndao samu primary school na kanibuli na karua o vaka na kani marine biology lama iviti. Hmm. Iyo. O la konga mai vida ngana bula o tia o le stali faranse me vulgi me tekivu nungu undergrad nungu tertiary. Yo Hmm. na ningono lo komai video sa o tinga nungu form 7 ngai lo komai. Andina. Um, o tia o le stali faranse gai o plan beka mi le stal mai video o tim vidam beka na ya Hmm. gai ya do mai o Winston na dangi lamba Winston Iya, gai kwa va na va no tukina da was tai levu dosa. north. Isa. Io o che tu che sono un friend che non vale che tu da quando una fundraising me Hmm. le stale mai me vuki arto so o sa avesse un plan o sa le stale viti o ti va na vola e ma Winston o ti va na vola o le stale mai non summer break che tu Europe ne tu summer break July vango July August e le stale mai viti o ti va casa io da na project ya na kani disaster relief gai saya ka hotel ta kanambula hotel ta kavale unambula iviti Iya. na kila au sanga itiki wa malwani kila na vosa va viti ba Ah. malwa tunga iya sanga tali taka na bula iviti na tamatan do tiko vata velomani vende nevaki vewali Hmm. bimbi veo na vewali iyo otia on do le stale farncela e buli gai summer break rua se torna vula dola come viti ve ambaki gai oti Ah. nungu undergrad nungu undergrad o dakava geographic na anthropology o la como viti gai tekivu nungu masters ni international development e Sydney University tekivu mai Sydney University ya ngosa ambaki 2019 sembra na covid gai do mai covid au sa buka mai Sydney me la como viti o la como ni kwa mataka loka wakando viti na border Oh, bala bala osa tolo na baki o sin la kondo talevano osa tiko ngai viti na ngona todo ko ni covid na ngona ni lockdown ni suva osa tiko ngai dela kando ke silanda o sabwe ono na bula o sin la kondo no no tiko ngai Andina. iyo o tia o te kivo nungu PhD o remote osa te kivo nga mai viti Hmm. me o willi Sydney Uni e nungu scholarship Sydney Uni e osa base tiko viti e te kivo malo na ili Hmm. ovi atacaba nungu banditi que me lao que vanno alle Hmm. kila veanu ya io nangona o te kivu sa koko na lawa ni matenitu e tambu Iya. orto que to i vitilevu e tambu no la kondo dotel na vanua Hmm. mbala o vitilevu nga o nungu banditi que o atacaba i vitilevu nga da o samu na mosi i waitue ve vatuloa vatake mba na wangarua ke na tutu Andina. mba ya nungu field site a multi-sited ethnography. Mm. Totoo kasaranga. Ya, wakata na muchungor me Philippines. Sema bata chiko nung bandindike ya may biti? Tenga o la konga mai batan na conferendi gai o tiko ngai ke me vola me kila peace of mind me tiko vai Oh. me tai viti e set na bola viti ya na lenga sa le na ngune angona ya na lenga mai viti sa le na lala and then ni vola va benaka o sa Din. baka o la konga me Thailand ke ke Philippines me Philippines. isolate man parang Oh. stala nga le na kila me tiko ngai ke me peace of mind. Totoo E kasaranga. vossa tamanda me voti anong igual. Rina kasaranga Greg. Obia toko na ulu tangangori. Au talanga vangori na ngona u takap chike nungu PhD menisilandi. Mm. Ito ngai lako oi Brisbane. Me tolu namba ki moro ni vola vola me otsi ngai rao. Oi.
Bale também God. nislagi sa levo Iyo. sarangana taka iyo. Toro binak sarangana kaya kunding takakina mula ko Philippine toto ka Iya, sarangana. iya, Binak baka Candino. levo. Iya. Iyo, ndo vesumona na kila. Iyo. Ndo amosiulu na bola-bola na ibola ni thesis, eh? Dia na sara. Kila, que meni kila na. Dia na todo. Sonangona ke iyo, si Roni kila tele sa bola-bola nga sa a bola-bola duanga na awan dua na singa. Kito na vaka sama tungan itu wandindi ke. Sa no break nga eh. Sini Dia. vaka sona aja pa lima na kalo ko suka na dal. Itu sana yang dengan model vaka sama na kani research eh. Kani research. Dia na sara nga. Isa. Ya, baka na ba Greg na Ya, sinto na kaveo na ila ko ve korkor. iya? Senga vosteo. Senga o tunga nga sinto na kaveo ni ila ko ve korkor ngo set veo na field work eh. Iya. Dende nga me dambe vakan doa nga bolo bolo eh. Tikon doan tu vosteo. Iya. Dia na sara. Dia na Bisa sara. vosteo sa interrupt. Kunilenga, kunilenga. Obe tarong chuknga na nomu tomboka tatola na vosa vakaviti. Rong rong vinaka na nomu vosa already chukun to nomu post nomu vaka ungetira chukana ngoni mera keira na bulangi mera vosa vakaviti. Na dabo tali takakina na vosa vakaviti, Greg. Mm. Mm. Taruh na kang gori. Iyo. Iyo na vossa avit na katulni nungu vossa eh. O na mat o iyo kito e francês que veva no vossa va francês. Levo na no vossa va francês. Europe e Switzerland que Belgium que Luxembourg. Iyo kito sin endende ve kito na vossa va balangi. Baleta e kito to vat ke Japan se Thailand. Iyo, kito sa Faranse tunga, kede na kasa Faranse, vosa va Faranse, na yalo yalo, bandewa na yalo yalo, kede na kasa vosa va Faranse. Iyo, sinikila na vosa va balang, yo, kito vuli ngai korni vuli, sa vuli datalanga na Latin, kena Greek, kena vosa va chamani. Dia. Iyo, sinikila vaka sa korni vuli ngai, tiko ngai korni vuli. Nambal-mbale nunggu English sa broken bahasa nga broken ga na ako sa yang baki tinikal vitu go sa tiko i high school sangai nunggu plan melako i Hawaii me dakaba nunggu kani marine biology ocha us o baka matiko yo go America o me vosa babalang yo duanga na yang baki o sa vule vako ko na vosa babalang o sa sarvan ngana news CNN me vosa babalang no talibon vesa me vosa babalang kede na alo vosa babalang yo ngai otingan dona yang baki o sa rauni vosa babalang yang baki tine kawalu mango otinga o la ko ibiti o sa o liu o la ko i Hawaii o mai ono na bula i o hau iyo o la ko dona kani wandi dikeni marine biology talenga na UH Manoa watake dona NGO i North Shore kani geo me ethology iyo o che ola ko mai viti o sa baka o sendera fluent iyo o sa kila na vosa valangi o tia nungu fluent nga na vosa valangi sangai teke na vosa viti o sa yang baki tinkari o ngai teke vo malwa Kay, pakai nakautar ta ka, binabos sa mga bosta, o to sa naka-construction ke ka, basta to wala. Iyo, na pakai raw ni interpersonal, yun, abos sa walang kinabos sa parang si pakai bimbi, na abos sa walang mana nga, bimbi na individualism, bimbi na kani nomu baka sa mawiko, nomu, yun kila nomu rey, nomu bimbinga na kango i viti e bimbinga na interpersonal baka na social bimbinga so baka very sophisticated na vosa viti sophisticated na kani relationship
Iyo, kito vossa vaviti se vossa farense, kito vossa valangi se vossa farense, naka kito me volida. Sa levu na kame kito volida, like, kede na vewe kani vavanua na ita, na tau. Go, kito sinikila kito vossa valangi kini sinikila, ba ta, neto vossa, sa individualism. Eh. Go ike, bibi na social relationship na balbale, iyo, baka na sophistication ni interpersonal skill. So once you master uh, kwa ngona veo kani kina joke na underlying kila Mm. baka set saranga baka very fulfilling no interpersonal iyo vango so iyo vango na social set saranga ni tikuvata na fun iyo do na kauta itaka na vosa vite. So Sabi naquele na social. na. Endo abata buli viko se buli dengan mutiko na kor. Iyo au vuli nga vamalwa. Au vuli vamalwa. Ilusa iyo. Toto vata ke nungu vuli vana vosa vavalangi. Ilusa broken da nga wayo. Broken da Iyo o kenda me kuni mandua nga kenda kede ki vaka kenda sa vuli vana na vosa kavo. Mosto nga kito na broken nga kito na misspelling kito sana kila misspelling kasana pronunciation problem. Me kuni mando nga kila tota me train tu nga practice vale bu sana rani set mas tu nga sana set but kenda me baka we have to put the pride aside that we want to be perfect, we can't be perfect kila o managa sa still making mistake in Fijian, sometimes in English. Sometimes on a vossa farense, sa broken farense talaga. Nungu vossa farense, sa la komai na vossa vaviti, sa na vossa vavalangi, na multilingual. Yes, siguro ka ango. Kila me vossa nga Kita me vossa nga. So nungu bulida na vossa vaviti. Osa bulida va malua. Osa bulida orto na ngone buli mai da osa mu bulida yo. Va bulida yo. Orto na gas ni buli. Orto nungu buba le silana i della kando. Io va bulida yo va kamalua. Okay, ni kwani wili vola o we rongo dang dona vosa o ngai ta ronga dava nambal ni vosa mo bimbi na kango me the most heard the words that are the most heard kila me pate ke waka kenda sa wili dang ave na list so nango na levu na vosa na kenda na sini vangata kai naka me rongo dang kila me rongo dang news na kawangu ngai ikuna rongo dang na gori tamatan do vosa na vosa wet do ngori lewu na ngori o ngai ta io na dava na malam baling ngori certo va madala io duin na malam bale depend on the context kila me kinda rongo dang ando na vosa ngai Betarong. Anti. metarong. Oh, vinak sarang Greg nanomu wase mai nanomu buli vera vi korkor buke ko rangone buli rangkas ni buli totoka sarang mai televu na mo sibat kemba iya baka na nomu ungetira na via buli vasa babita ore chiko nomu page i competitivo mera varongo da bula FM na VTF Oh iya. kena bika sobaya rani você manda vir varong chiku meni kua na bimbi ni non kila na vasa babita Io me rongo da bale na kani vosa batana kenda me vosa ke bulibando na vosa kavo we have to imitate we have to imitate so we have to know what we want to imitate vaka au via barista au via vaka coffee I have to know how the coffee will taste so au mengunu coffee vale me kila na kena duini coffee o ngo coffee vina kasenga ngo coffee da me ngunu coffee vale na ngona una via vaka banungu coffee au na kila na end au na that's the end product that's the goal so ke waka kenta rongo da vale buna varongo na use na kavango
Kenta na kila ya gonna goal. Yana need to aim sarangan, need to target na sawango. Nambalambale we gonna work until we master that word. Guy, me repeat the words, eh? Kaya kau via bulitan na bosa kau, so na bosa bosa babi sa balavo, Hmm. yeah? Yeah, kinda me repeat nga. Kila, ke o sa iko o bulitan na bosa kata-kata. Ke kata-kata bala kata sa and then dia na me bosa nga. Kila, me bosa me repeat. Yeah, each Kanjeng. word you repeat lima setengah bulan, ya sana set. Wow. Ba, Totoo ka saranga totoo mo tobole chunga. Dotale mo iyo, no mo metodologi ko nga, orital chunga na mo tali taka bakali mo chunga nangun yang kona o marau ni sarava na mo video may chamani so na oh, pipa nolak kina o koto menang kona mo ni vitala no. Tukun man man na mo tali taka kina. iya na, au tarita ka nga na setting ni ngunu yang ko na baka na may dambe, untuk ke ngunu yang ko na untuk tarita ka may dambe iran, kung dambe na TV, dambe nga iran ay, set nga ni nakani vitala no, nakani, maka meditation talaga Din. Kinda midami nga malawu vidanawa ngay talano taka ngay vendendo vaki kila. Na isaranga iyo kat saranga. Na iyo nakailasa ve nungu friend na kavalangi orto na numan yo baka sa black belt yo Tore go sa kavalangi dongo yang nandina. Yo ve nungu friend mana korro orto ndo kadivio chesa tombali. Rango chesa tombali mato sa levo nungu tudak. Ve chesa ngon sala. Ya nakailasa orto ndo guantilo aí quando guantilo. Sando veio ali stranga orto que eu nango na o video tu kuna ni o karra madamango ni na reda na comment ni osto no Google osto na sana tawa no tanga. Totoo ka saranga na sa tumbale. Ah, so nasarap sa komendador vitala no E air eu chest tombale. politika, Nice nga sa chest tombale tumbale. veo. Eh, sabi nak malip sa Essa Greg. tombale ya. Nongu favorite spot saranga go gold medal saranga veo. Isso. E ando nango na kendaru nango yango na idaki mai dolo Dolu saranga, lako yan ni na Vida mosi nga na eh. KG. Lako yan ni Oro na KG, kota yan ni Nasaun Raw. Iyo. Ona na KG me mate. Isa. Yo undo Oh, ready na muni fa mai dolo endo iya. reve na kaveo but undo la koi e wai tuinga o sindo la koi dolo. Elo ni Go va banua kai ke ini. ndo kam Kambu. Ni Mm. ready ko na antaku mo Greg. Wakasar nga na Iya farm iya na Nasaun Raw. iya. Ranito ko naman tamay na So bono chukumikin ang gona sa Philippine daw pas chukumikin. go na o Baguio kwa town itiko i Ulunibano. Kila na highest town back in Philippines 1,600 meters altitude. Ako Ah, avea ono na awa mai Manila. Mm. Kwa bola kati kuna highest peak of Manila 3,000 meters. Kona chain na one high peak. Ni sini Manila Philippines. Tunga na ubi ni Arki tungo sa to surit mai. Mai sa kaya ni. isa. They Oh, celebrate na win under 18 eh. vinaka saranga, vinaka iya. Kung sana buto ka na andatin, do madano mo wasa ni Viva ka elong ang gata kiberto na timi ni under 18 na Greg. Iya iya osa keren ave kemuni kede mai taili una under 18. O si klas a win sa na under 17 kon yarki. Kacek mana sko. Oh, set. Hey. Set kat sa win. A win. Yo me win kede na time push taili bu me rani mate na ila boy. Yo. Yo na to ni friends sa cheta ke va ko na mbelo ni London. Sa, oh, totoka. Totoka sa angkang katsi ko na timi ni Arques, timi ni London, ni pinakamali mo Greg Ang na iya iya. gito ko ni Chuko ng gito,
Vanu ni vinaka na tim ini under 18 eh. Ya sebenarnya ni taru bitalan noa. Iya, makanya. Wakang bula tali mante perto na wekanta to may dela kanto may silana na mosi may bibatulo bat kirto na wekanta to may ba. Erto na barong chuko may nikwa. Mm. Iya, orto mbak di warakiao mbak tona, orto na kilavana kan yo lesteleni sana moku na kavalangi. Iya, batau satu kuna nio na lave na tano ke sa winio arkiese na lenganga. Bosa oti ni to yango na ke Philippines. Salsa vangara va no ke ni tipo na kai viti sa oti wakando ni to yango na. Mostunga na lestale ni della Cando e Silana e Bevatulua e orto na soleveu na tano. Sakadira saradira. Pavi ni vinaka valevu Greg no mu seleto no mongona ni kwa mentor may pitala noa ni kuchiko may Philippines pavi ni vinaka ni usele no mongona o kla ni erto saka ni chuko may no mule ni bubale montoli sarangito ndo talamanda no mu vosa nga ni biba kalong kangkata ki bera na ngoni ni biti na buku ni vosa baka biti bera na chuko ibalangi vinaka Greg. Io, o kila na vossa vaka sema vatpati na identity. Ida buti mbeka na tava na vossa vabiti ni identity. Ida buti endon. Iya, non te davuti Ida na buti vika ndo tanikino kenda, eh? Iya. io kenda na vossa like estetico ni vossa valang. Io nito ida buti ke vaka keto o kento ke muni na kai viti keto na kai faranse. Keto sa tikon don nito ito, sa tikon don ito io way of life, eh? Gosa link vena, but the only way to know this way of life is through the language. Faranse talanga, osa maros ranga, ni osa vosa faranse, but sa orang ni connect, vena tamatai faranse, osa rawa ni kila kede na elo alo, osa rawa ni will vola faranse, gosa connection, eh? So that means I feel very lucky that I have this in addition to my English knowledge. Eh? So, sa marusana ni iyo na ke koko nonto ida buti ko kento na raw ni kila ana raw ni uli da sona kavo matay koko ati kon nito ida buti Yan na sa. iyo nakau o kila ni o sa kavala nga o sinivia tukuna ve sotal na kaviti na dava to me da kava so o sinivia me kuni va mando atakina tamate o kila sona ngona io elevu i viti tiko sono tamata orto do blame o orto via kai volangi se o beseni vango go kenda me da vela mani me Lamani. kila ke elevu o kila elevu na kai viti o se kai pacific orto via vosa viti gai orto message mai orto via vulida gai sonangona orto vea experience sona bullying talanga o Yan va sa. me son tamata va mando ta kirto orto va kasa psychological kila va kasa trauma talanga Iya. so io me che ho via tu quando na cave orto via vossa va vulira me to volanga kila te alia sana vedala sana vossa se me Sasanga. tasa io salivu na ka vina kasna kota weekend me vulida sona vossa kila sona ngone eu levo no go no que orto vossa Philippines na ngone vena bubole to vossa va balangi vossa va viti ya Ito. mata ni vossa na vossa va viti ja orto raw ni vossa na the more language kila ke ku kila no vossa va bena ka na more language sana la komai ke ku kila ngana vossa va balangi iko na vossa va balangi tunga kila sana sing total na vossa iko na vulida. Because once you learn one language, rada osa vulida na bosa balangay, waka era ora na vulida na bosa vitin. Kila, the more go ke waka vulida na bosa Philippines. O kila na ra but Betul sa. osa kila kedin, osa kila kedin na. Eh. Yo so iyo. Osa rada nga so na kavina kay denong friend kay viti orto kay viti ni orto tiko New Zealand ya don to lawan ni Vale
non to lawan ni vale Hmm. orto nangone orto vuli vosa valing non to vuli nangone io sa Hmm. la komanga sa la ko mai vale e na lawa me kuni vosa valang vosa vitinga orto nongu freno orto go kila go sa toto kasanga na lawan gor Ah, totoo. kila balta io Oh, vinak vale usar Greg. Viva con Getty, eh? Mentre vilo mani valevo, io men vida davvero levo mani na manda vossa, eh? mm mm io kenda vaka kila ke vaka kenda vosa vaviti gai toto vata ke imagine ke to tiko na kor gai ke to ngunuti kenda ngunuti kenda redan don tamata o kwa tumbale mai tumba Hmm. we're not gonna be like oh nada vai ko sini ngunuti ke to na vesuriti ko mai ke to na vesuriti ko mai ngunuti Mai kila mai nguti. ngunuti beta ke to na sini kutukuna oh iko sini ngunuti reda ke to ngunuti iko sini ngunuti go todo vata que na vosa vaviti que anda sa vosa vaviti me vesuriti mai veso tal na me kila if people are blaming then the people who don't speak the language don't speak Fijian they will not want to learn kila Isa. go nunggu renga vostia ni us ni via vandintina se vakil kila Iya. uh Nah, kalau wali usar Greg, tu marutak na sarava na mu video, lele tu marutak na mu wali, levo ngana rendre, o marutak vali, ondo vina kata mo vali ngono ku bakasama, ondo lak vena mu page, ondo li sarava tu. soile Ocha sakaka tu mata na rendre. no ya vostia sa levuna viwali sa lalai na vanditi ke ngai levuna viwali sa sivia nunggu naka vanditi ke osa via viwali tunga vena Facebook Oh, pinaka vali usar Greg, vali sa pinaka vina vali. kavalevu no vuniwani vesturiti mai vina kavalevu Oh, sa maro saranga valevo, sa loloma beke mundona bu vale mai Baguio, mai Philippines, vanu ni isa binaka vina be RKS mena wini enang kangani. iyo toso mai London mai London gori mai London ya Mai London, mate isa. na ilavo Mate isa vina kavalevu kalunga ta dakta binaka vale sar kendaru Greg, na kendaru na ngai sota tale imbatin tano don binaka, ono na kilo. vinaka iyo onna kilo mai mate iyo se andonu onna kilo iyo vinaka Naka. mo demanda Manda, isa. Nak valim sar Greg. Oh, totoo baka otsi na ni Rovitala Noah. Bati kay Greg, Greg Randin, dorobo ni Varense, tukun tiko ko na nona mon na to. Maro taka tiko ni na sarang gitu tiko ena kami na ni kuwa men nama ka tiko ko men na ganga o ratu kanta bulebu school. Leo babi ni binaka balebu. Na sarang gitu tiko kerto na bumale may nabuno Baguio may Philippines tiko boli kino ko na buku na nona pandidike ke na nona bola bola tiko na buku ni wag ni dik ni nona PhD sa lolom sartin bali bike mani o kleinen kay sarap tal tiko Greg na ni Robital no ang kay total na ngona kito na kay sota ni nga sound raw en ang galindo may na ni Robital no en ang bati ni tano may nga sound raw ka satu kun chiko kaya mena kotumbe kaya ni ona na kilo na ngon mena laki ngunubi mai nga sound raw mena mosi mana ko bakale besar Greg nakabali mo na nomu ngauna sa ko ni binakatuyani ngai baka dengu toka kalau ngata na sasanga ni baka tidike mada manda